Ka United Democratic Party UDP hinne kasi kaladawan na sarkar jilla ban patoket da National Investigation Agency NIA halo ka jingsha sediap kiriyo pajba hapo kasang mukro West China Hills haba penbenaya ka new president ka UDP ba Ahmed Baling do lai tu bagi dan sangut kiriyo pajba bat Uway pulet forest guard ke jilla Assam kila khlano nama ka jingsha sendat kuli haki pulet ke jilla Assam ba Ahmed Baulong baka parti ka penram jori ka ni ka jingja menta ka step banakaliang ka parti ka dawa no menteri ramba ka jilla konrad ke sangma Bacem daki sinjam bating yaki badan keti. Minta kasih kami laporkan yang kapan menanau yakni kandidat ikertong nak kapan di konsulsi kiba nila dapat penyusun berkat nak kapor. Dari konsulsi berbentuk api yang kapor ba ingin hampan boteng suaya kini kat hadu pangin dalam bentuk dakwai pakatarik. Kedaw kalong nomor ba kadon kejingja ba susi ha ka ba kalkong ba sebentuk ha ka phone nga sangut dimensi malunui iladu no ya la kejing na kitu kibasa kibasyong haka snong mokro kejingja kabalja menemistap dia kijingtip kibatikna bad kibapura ngimpat yobriang dengan suka untuk TV menemistap phone yo go minister balak mendomboy bad kili halor kejingja bad Laitu yang apa uladan halanti banle syamukro nakabanta bantip ya ki detail jong kejingja ha kabadi bat kejingnya jong kini ki sanut ki breo te ki rai ki bakadu nakale kapati ha kabadi bat kini kejingja ingin sesim shibit hadin ba Home Minister Unsawan Pan Syai Ahmad yang kisni le sekopati nang bangin sim yang karai kebade jamenta nakaliang jonga ba nakaliang sekopati ni penpau ka jinsusi ke bakrau but ni condemn dia ka kini ka balajia ha ka ba hadu bagi minsim berlui kita dono bat ni penparu akan ada por ha ka ba chief minister completo jong state baun sim ia action ka ba klaim ban pet baka bentang kabadan kamar lain nak kalian jangka sorkan ni condemn ruang ni ya kajing le jong ipulit jong Assam hadu banda peniap ya gibriu kiba syok masa hak berjaka bad ni penpau ni bang nak kalian ke state government bad nak kalian jong itu hukum parti ni demand Pagade ban ai ya ke inquiry ling ba ke NIA tingis song ba hakabok mentahi kandiswa nakalen ke parti ngilaman penpa mi paru ya ke sulem ya kibahi yang basam jom itu di belakang no hakade ke jinja ke susi ban ni dua mulai undang-undang kat bagi hukum kini kejing kendo kejing siam jongki halor kini kejing tia kebasrusi bat kebasruk tang hukum kejing iya kendo bagi siam ya kejing kesan yang kejing kesam kejong itu kirong ye bagi donor kat bagi bat ba luar bat bari ban pensitam yang itu di badon ti hakane kejing tia
Di zaman kahaswang atrai kata deh, agak banyak bat rejim bermena announcement yang official kadang Nagaliang Party. Di Nagaliang Joko Party itu kan sedang ke delegation kabarnya Samokro bat banai jungo ia gitu bidong yang nosem kibai kendo ia kan dikejejak. Dengan sekian Nagaliang Jopi bidong bersama Joko Party bidong kat bagi kiba Nagaliang Party ngira sim ya karai mentalasi. Tikubli sibone